Ituura-ini ria matiithi mwena wa kiharu ni mucii wa Peter Njoroge, mundurume wa miaka 65 uria riu ni mutigaire. Mwiri wa mundurume uyu urarutirwo ruui-ini rwa maragwa wuiyuire nguraro kiongo, Gukiriikana aroragirwo ni murio nyumba-ini yake, kuria aracokire gukururia mwiri wake nakuwuikia ruui-ini ruu. Twakingira ruui turathi na nderere cia ruui, turakora turaigwa he kindu turahutia kuria thi, turamugucia, turakora niwe. Andu a nyumba ino maugite mwanake uyu araturaga ehitiire ithe ni undu wa itumi citoikaine. Aturaga mwiraga we baba no ndikuraga, twamuria niki akauga we baba no ndikuraga, no ndari uga gitumi kia amurage. Na riu ida riu ni rirakinya twiraga baba ati ni agirio ni guthie na report, no baba ni ugaga ati ni mugikana njaga mumenye ni wiri unjuragite. Muingi uria urari na matukuya ni uracokire uramundia nyumba ya mwikwirwo uyu na uria riu wihithite, guku nyina akinyitwo ari mwikwirwo wa keri. The main suspect uria niwe Wilson wa mwena kinya this time tituramona na utathi na mbere kumwetha. Mwanake ungi wa mucii uyu nake arahonoka gikuo ciarira thutha wa kurumio bara ni muingi uria ureciragia niwe uraganite. Riu maranyitire maranjokia maragorete marahurire bara muno akinjira njuge kuria ari na ni hingo ndiui to ni ndirathirite kibaro giakwa ngitwe mara. Giko giki ni gikumithitio na njira nene ni MCA wa Duncan Muturi, guku akiuria muingi gwithema kuoyaga watho moko-ini. Na ningienda kwihoya anake makaheage maithe mao itigitio na kungigia na thogothogo thiini wa family, andu makariria tondu kuraga mundu ti kuraga nguku kana guthinja mburi. Na tukuria nake ona angikiono ndagacino aheano moko-ini ma borithi nigetha nake atuire giko giki okorwo niwe wikite ri arekire niki. Ni giko gitigite aikari a itura riri na kieha na kimako kinene makirigwo kiria kingituma mundu orage ithe mumuciari. Ngiribotera Inooro TV kuma itura ria matiithi kiharu kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.